Gledatelji, srdačan pozdrav iz Maksimira. Prvi nogometni derbi u slobodnoj Hrvatskoj. Da je vrijeme bolje, sigurno bi ovdje bilo 40-50 tisuća gledatelja, a ovako je 6 do 7 tisuća. Haš Građanski protiv Hajduka. Četvrto kolo nogometnog prvenstva Hrvatske. Hajduk i Haš Građanski do sada su jedini neporaženi. Osvojili su po 6 bodova, Hajduk sa razlikom zgoditaka 14:1, a Haš Građanski 8:0. Po 2 puta pobjedili su kod kuće jedni i drugi, a jednom u gostima. Utakmicu između Haš Građanskog i Hajduka sudi Mateo Beusan iz Dubrovnika. Pomoćnici su mu Mamić iz Bjelovara i Mikulčić iz Zagreba. Za Hajduk igraju Mihačić, Novaković, Timac, Abazi, Bilić, Španjić, Miše, Mornar, Vučević, Kozniku, Jeličić, a za Haš Građanski Ladić, Židan, Mamić, Gašpar, Peršon, Ištvanić, Adžić, Duspara, Vlaović, Vik i Slišković. Vučević. Vrlo lijepa akcija. Ištvanić je odbio tu loptu. Dobro je Vučević ubacio u sredinu, znajući da je u sredini visoki Mornar. Navijači iz jedne i s druge strane, navijači, mladi navijači Hajduka i Haš Građanskog ili Dinama, kako to oni žele, Bedlu, Bojsi i Torcida. Na prošloj utakmici bilo je malih nesporazuma. Danas je sve u redu, uostalom odvojeni su. Jedni su na jugu, a drugi na sjeveru. 16. minuta, još nema zgoditaka u Maksimiru. Haš Građanski, Hajduk 0:0. Adžić. Duspara. Prvi udarac Haš Građanskog prema vratima Mihačića. 0:0 je, Duspara je postigao prije nekoliko dana prekrasan zgoditak. Posljednja minuta u prvom poluvremenu utakmice Haš Građanski Hajduk. Utakmice u kojoj nema zgoditaka. Jedan od rijetkih udaraca prema vratima, tukao je iz velike udaljenosti Novaković. Poštovani gledatelji, u drugom poluvremenu promjena nema. Slišković. Miše. Kozniku. Miše. Hajduk vodi 1:0. Miše je naplatio ono što se događalo na terenu u prvom poluvremenu. Terenska premoć Hajduka, sada gosti vode sa 1:0. Vrlo lijep zgoditak. Ladić je bio na desnoj strani, pratio je naravno akciju, nije očekivao da će Miše biti toliko spretan. 1:0 vodi Hajduk. Gašpar. Peternac. Sudac Beusan pokazuje da ništa od 11-terca i pomoćni sudac mu je signalizirao da može nastaviti igru. Jeličić. S druge strane. Sada već Miše. Mornar. Ponovo šansa za Hajduk i stigao je ipak Kozniku. Hajduk vodi sa 2:0. Ladić ovog puta nije uspio, zaista i to teško bilo. Mornar je bio mnogo bliže lopti, zadnji čas je skrenuo, uputio loptu prema desnoj stativi, pritrčao je Kozniku. Gosti vode sa 2:0 protiv Haš Građanskog. 20. minuta u drugom poluvremenu. Mornar morao je dobro pružiti nogu da bi stigao tu loptu, isto tako i Kozniku. Promjena u Hajduku, ulazi Vladislavić. Zamjenjuje Mornara. Mornar je svoj posao napravio, iako je bio budno čuvan od Mamića i to dobro. Mamić ga je dobro čuvao, ali u ovom trenutku Mornar se sam našao tamo pred vratima. Pronašao je Koznikova. Hajduk vodi sa 2:0 u Zagrebu. Sve kornere i slobodne udarce u pravilu izvodi Duspara. Miše. Vučević. Vladislavić, Ištvanić.
Vladislavić sjajno je pretrčao Išvanića, odlična intervencija Ladića koji je bio u vrlo nezavidnoj situaciji. Najprije je morao napustiti vrata, da je Vladislavić bio malo prisebniji, da je sa lobom pokušao savladati Ladića. Šojić. Vlaović. Jedan eserac za Haš Građanski. Vlaović koji je u više utakmica od kako je u Haš Građanskom u Osijeku je također to dokazivao. Igrač koji je sjajan strijelac, ali igrač koji istovremeno zaista zna igrati nogomet. I u ovom duelu bio je vrlo spretan, osjetio je kako treba preći igrača, jednostavno ga je prisilio da bi napravio prekršaj i zaslužio 11-terac. Vlaović je izveo 2 11-terca na utakmici protiv Zadra, jednog je pogodio, drugog nije. A sada će udara sa 11 metara izvesti Adžić. 2-0, vodi Hajduk protiv Haš Građanskog. Adžić. U drugom poluvremenu dobra utakmica, vidjeli smo izgoditke, mnogo življa igra. Već prvi izgoditak sasvim je poremetio dosadašnje odnose na terenu, a sada ćemo vidjeti Adžić da 2-1, a do kraja još ima 17-18 minuta. Potpuno zadovoljni sa drugim polovremenom, nimalo zadovoljni sa prvim. 2-1 vodstvo Hajduka. Petar Nac. Izborio je ipak korner. Židan. Dobro je tamo skočio Mamić, kratak je bio vratar Mihačić, najviši među njima, Mamić je skočio, ali onako je to bio prekršaj na vrataru Mihačiću, bit će to slobodan udarac za Hajduk, ali akcija koja ipak zaslužuje pažnju. Mnogo igrača Haš Građanskog u sredini, Adžić. I opet je pred vratima bio ovog puta Slišković, skočio je visoko poput Mamića prije nekoliko trenutaka, ali tu loptu bilo je teško dohvatiti, bila je velika blizina da bi joj pronašao pravi pravac i smjestio u okvir vratiju. Zanimljiva utakmica u drugom poluvremenu, u svakom slučaju šansa za Haš Građanski da izjednači na 2-2. Još nekoliko trenutaka do kraja susreta u kom Hajduk vodi sa 2-1, identičan rezultat kao i prije 22 dana, ali tada je pobjedio Haš Građanski također sa 2-1 u prijateljskoj utakmici. Sada Hajduk vodi istim rezultatom. Vladislavić. Vladislavić. Završena je utakmica, zaslužena pobjeda Hajduka od 2-1. Hajduk je igrao bolje, suvremenije, više su u Hajduku naučili od one prve utakmice u kojoj je pobjedio Haš Građanski, od one prijateljske utakmice. Pobjedili su s godicima Mišeja u 47. minuti i Koznika u 64. Za Haš Građanski gol iz 11-terca, Adžić u 74. minuti. U ukupnoj igri ponovio bi ono što sam rekao početkom drugog poluvremena, da u igri Haš Građanskog nije bilo one prave organizacije u napadu, ni u sredini terena, dok je Hajduk igrao planski, sistematično, zaista izvanredno dobro u obrani, a vrlo spretno u napadu. Poštovani gledatelji, doviđenja iz Maksimira.